Pasal deh. Pasal deh. Pak Uci kau. Pak Uci ajak kau. Macam dah lepas je nak. Halo. Halo. Nak pergi awal juga. Pergi hamil ada apa? Halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Nabi salamun alaika. Ya Rasul salamun alaika. Ya Habib salamun alaika. Salawatullahi alaika. Asyraqal badru alaina. Fattafat minhul quduri. Misla husnika ma ra'aina. Fattu ya wajha sururi. Ya Nabi salamu alaika. Ya Rasul salamu alaika. Ya Habib salamu alaika. Salawatullahi alaika. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Ya Nabi salamu alaika. Ya Rasul salamu alaika. Ya Habib salamu alaika. Salawatullahi alaika. Ya Habibi ya Muhammad.
Ya Imam al-Qiblataini, Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Kepada saudara kamu dari Jambiuti yang hidangan bagi le sapo-sapo. Kemudian itu memang nayah hansip atau hanam demo belenwo. Nah, belenwo nanti akan tajuk kembali. Jadi memandung akan tajuk. Nah, silakan bagi le sapo-sapo. Kamera. Aku tunggu. Bagi. Ya lah. Silakan membuka lidah untuk le sapo-sapo. Apa berangkat. Dan yang hanam demo itu belenwo le. Belenwo le. Weh. Kau bagi juk. Juk tebal-tebal, juk itu. Dua. Apa tu? Yuk kita tepuk dulu wah. Mana ada? Yuk kita tepuk dulu wah. Supaya mereka Hah? Bina bina lah. Tunggu dari mengkena yang nama kembali jatah Kali-kali berangkat yuk. Minum kawin. Empat boleh ni. Empat apa boleh? Apa je nanti kau? PJ telepon sana. Ai, okey. yang golongan belenwo, Ada kau kira kau lah.
oleh tokoh-tokoh supaya yang merekam. Untuk apabila yang hana bertemu nyobek leno mencapai. Kau kaya. Informasi kepada seluruh jami kamu dari Manasalo, malam Singa, malam Selasa bakal acara dakwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Guru Tanyo, yaitu Tengku Saddam Hussein dari Lawang. Jadi tolong langkah bersama-sama beramai-ramai ke tempat kamu. Yang bagi lu pernah menonton bagi sahabat-sahabat di Maraka yang hana merupuk di Lawang. Karena ada tak? Itu oleh sahabat-sahabat Ada. yang Maraka. Yang belum nanti boleh. Yo. Cik. Nak trip macam bungkus, nak trip bungkus, nak trip kami boleh. Tahu tak? Kepada saudara kamu dari Sakju, yang kajian membuka jam membagi sabuk-sabuk, membagi sabuk-sabuk mereka, kemudian yang hanya menurut yang berlebih dan sabar. Sebagai informasi kepada saudara kamu dari Manasajud, insyaallah malam Selasa kamu acara dakwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Guru Tanyo, yaitu Tengku Saddam Hussein dari Lawang. Jadi
Jadi bila nak kesempatan nyawa bijak beramai-ramai guna tempat kamu maka kadang dakwah bersama-sama kan utama guna dalam dari masjid ini silakan utama guna dalam. Ini ya. Pan ada lương rồi. Nah terus. Gimana nak doan dulu? Baik. Dah. Makan. Itu tahu ai. Apa nunggu? Dik. Cari. Seluruh saudara kamu dari Masjid Usi, insyaallah malam Selasa nyona dakwah di sini yang akan disampaikan oleh direkturnya yaitu Tengku Sadamusin dari Laut. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan di anak kitanya yang saknyo berselawat yaitu atas nama Muhammad Ahzab. Jadi kepada orang drone saudara kamu dari Masjid Usi nyoa tolong beramai-ramai ngejak geno di bak malam Selasa sama-sama kita nyoa kita dengar dakwah Islamiah. Ya, alhamdulillah anak kita nyoa akan tampil bidaya usi bak malam Selasa yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan selawat badan. Kemudian kepada saudara kamu Bandung nyo tolong membuka idang ngejok ile sapo-sapo. Ngejok ile sapo-sapo supaya mangan merata. Nah. Membuka laju bagi ile sapo-sapo. Mengingat kita nyo rame. Kita nyo rame ada dia belum merata sapo-sapo. Kemudian itu menyena yang belum berpek dek leno disapai. Kemudian sebuah informasi ditemukan sini anak kunci Honda.
Ane kunci Honda merek Suzuki. Oh, Honda merek Suzuki. Honda merek Suzuki nyon nomor 4 kunci Honda. Yang merasa kehilangan nyon menjak kena. Kenapa? Oh, yang golong 6 belen pun sabar. Yang golong berempat belen pun sabar ya. Mandu makan kapi, mandu makan kapi. Sabar ya. Dari mana asal silakan utama modal. Man, Man, kat jaga ni mik kat bawah, ni mik kat jaga. Kat jaga ni mik kat bawah. Jadi. Okey, terima kasih. Tadi menyatimon kan hana mempok kawayu. Itu dia wajah je. Alin je paju hidih mentau. Bo ya hana memeh. Ya, yang putih macam tu. Nak ubah air mana tu. Ha. السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك
này. Là cây đi vào ở đâu ấy? Phải bán được lên cho Bu. Udah pernah mày. Lên cho Bu. Aduh kamu. Ibu ni raya yang melawan arus mana? Oh, okey. Nhưng mà bên awak oh. Banyak bên awak oh. Rồi đừng tarik dulu. Nhăn sầu. Em thơm mày. Hey bos. Em thơm mày. Ngon. Ganyan di rong dubi. Cầm đây em đây. Hey, kau dah mah. Aku dengar. Hey boy. Tuan, lihat boleh. Dah ada. Udah raya. Boleh? Hey. Sehat ni. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغني أنت محول صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات